viskas daroma vienu metu, ir filmuojasi, ir fotografuojasi, viskas kartu. Tik kad išeitų, tada nieks neišeitų. Viskas išės, nepergyvenk. Dabar palauk dar vieną kartą. Bet man atrodo pirštai. Nepergyvenk, viskas gerai. Viskas yra. Va. Pirštai vėl čia. Pažiūrėk. Gerai, viskas. Ne, viskas turi būti tvarkoj. Objektyvą, jeigu įsitraukus. Objektyvą neuždengiau. Jo, a ten ką nori, gali. A ten gali uždengti, ką nori, jo. Va šitą klausyk, va šitą kamerą, sako, 11 valandų įrašas. Viskas kietas. Skaitmeninį, ne? Prašau? Skaitmeninį, ne? Skaitmeninį, taip. И правнучку мне привезете. Хорошо? Обязательно, да. Ну, только позвоните мне. Я не ищу. Лучше не звонить. Не, а я не знаю. От подружки уйдет куда-нибудь, знаешь, на свиданку. Да, мы собираемся ехать, нужно тут посмотреть, где раньше эта бабушка жила, хочем посмотреть, ну, дом. Вы сейчас приедете, очень красиво, цветов много. Сейчас, да, сейчас лучше. Как погода, все то дождь. Ну, да, интересно, а потом как-нибудь. Да. Ну, когда-нибудь думайте. Ну, все нормально. Тогда подожди, Тоня,